Ladies and gentlemen, Marchingman Wahana Spardupa dari SD Pertiwi Purwapada, Jalan Jati Kota Tinggi. Pada kedua, kemudian di SD, pelatih Muhammad Uswa, Nazima, Widi Putra, Rian Ramadana, Nana, Dita, Verkomada, Melani Amanda Putri, Tema Patara, Games Tradisional, lagu ini dibawakan Part 1, Part 2, dan Part 3, Resamen by Muhammad Uswa dan Widi Putra. Komposisi pemain 58 orang, musik 50 orang, peran 8 orang, official 4 orang, total keseluruhan 62 orang. Boleh berikan tepuk tangan dulu. Ya, persiapannya masih bersiap-siap. Oke. All judges, are you ready? Thank you very much. Verkomada, sudah siapkah tim Anda? Silakan Anda main. 2019 program Games Tradisional Winner Marching Band Competition proudly present Marching Band Wahana Spardupa Pertiwi Purwapada.
Dilanjutkan dengan penyerahan bukti prestasi.